Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king piyesta ng Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Marianito B. Malyari, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kayong sablang melala, purihan niya ing Diyos, purihan niya ing Diyos. King masaya, pulisa, di kayong may piling kawat, purihan niya ing Diyos, purihan niya ing Diyos. King masaya, King lagyan ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at lugod ng Diyos manatili kekongan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatid, king aldong iti pagmasasyan tayong kapiestan daring mikakapatid karing Betanya, Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro. Ban karapat dapat tamon tanggap kariting maulang grasya, ganakan tapa mo at sisyan, ingagawa tamong pamikasala. Kapatid, aminan talang pong sisyan di kay katang kasalanan kingarapan ng Diyos. Ginong Diyos, ikang pepakayap karing masakit, ginu pakalulong. Ginu pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamatawad karing kasalanan, Kristo pakalulong. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang babiye king sarili mong biye, ban pakayapan mo kami at atdanan sikanan, ginu pakalulong. Ginu pakalulu. Ing Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, patawaran karing kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alananga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya, ing anak mo, pe parangalan ne, Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, kapamilatan ng pamandalo na king karelang pibale-bale, anting meto nga bisita. Kapamilatan din karelang panalangin. Hapag silbian miya sanay Kristo karing ke kaming kapatad, at matula mo ken tanggapan lugod banwa, anting tuneming pibale-bale. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mi kakalugod tamo, uling ing lugod manibatan king Diyos. Ing balang lulugod, anak nening Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing lulugod, kikilala king Diyos, uling ing Diyos lugod ya. Pepakit ning Diyos ing lugod na kekatamo, inyang tinubod ne ing bugtong ng anak, ban mikabyetamo king kapamilatana. Itiya ing lugod, uling kaluguran taya ing Diyos, nune itamo ring ligurana, at tinubod ne ing keyang anak, ban manatbus king kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragul ing lugod ning Diyos kekatamo, sukat tamong mikakalugod. Kapilan man, alapang menakit king Diyos. Dapot nung mikakalugod tamo, at sukekatamo ing Diyos, at maging ganap kekatamo ing keyang lugod. Balu tamo, king manatili tamo king Diyos, at ya manatili ya kekatamo,
uling pigkaluba na nakatamu kingkeyang espiritu. Ikit mi at patutwanan king tinubod nening igpa ingkeyang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing ninumang mipapasyag king i Jesus yaing anak ning Dios, manatili yaking Dios, ating Dios naman manatili yakeya. Balong tamu at paniwalan ing lugod ning Dios ke katamu. Ing Dios lugod ya. Ing manatili king lugod, manatili yaking Dios. Ating Dios manatili neman keya. Kaniti migaganap ing lugod ke katamu, ban malyari tamong marap alang takot, king aldo ning pamanukum, uling keti paking yato, ing bietamu, kalupa na ning kang Kristo. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. alang-alang king lagyumong marangal o Ginoo, sagipan mo kami. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Emo ke paparusan uli ring kasalanan ding kekeng pipumpunan, lunos mo ke kami ke kang ipagkalam, ngening alanakeng kapanayan. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Saupan mo kami, O Diyos, ake kaming talapagligtas. Datang ka, alang-alang king ligaya ning kekang lagyo. Sagipan mo kami at patawaran pamikasalami, alang-alang king lagyo mong marangal. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Bustan mong ing sayingsing ding bihag, miras king arapan mo, at kapamilatan ning maragul mong kayupayan, iligtas mula retang miyatulan kamatayan. Kanita, ikami naman ake kang balayan, at tupang kekang papastulan, pasalamatan da ka, king kapilan paman, at puryan alang kapupusan. Alang-alang King lagyo mong marangal, o Ginoo, sagipan mo kami. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kasan Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Sinulong dari Jesus at dingalagad nay ing pamaglakad da at miras la king meto nga abaryo. Ing meto nga babaeng milagwan Marta tinggap nung matula king keyang pibale-bale. At inyang kapatad milagwang Maria. Linuklukiti king harapaning Ginoo at may kiramdam karing kay nga mano. I Marta balisaya king pamagsadya king pakana king Ginoo. Nga na kaya, Ginoo, mo papansinan king kapatad ko paboren na akong magobrang magdilidile. Pakisabi mo na mo kaya ing saupana ko. Dapat pekibat na ning Ginoo. Marta, Marta, maliligalig ka at mababalisa ka rin da kalabage, dapat metong mo yung tunay kailangan. Tinod yung memili i Maria, at iti enamilako kaya. Kalugurang kong kapatad, ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka, O Kristo. Madalas daramdaman tayo po tang babasan dalaring kwento daring mikakapatad. Madalas yung dandaman mong introduction,
i-introduce ding lugar da at nung makanano'y kalawot karing king Jerusalem. Madalas dandaman meta ing Betanya at inyang 3 kilometro atinyang kilometro papunta Jerusalem. At isipan ko din ela mo may sadya, ban kanta mag-create yung idea yung writer, ban kanita balo tayo lawot na ning Betanya, Jerusalem. Pero tinyang malala maparasan din ning lagyo. Ing salitang Betanya, mga baldugan yung house of the afflicted. Ing pibale-baleda ring mamagkasakit. At nung lawen, may nga na malapit yamo Jerusalem. At ing Jerusalem, balo tamo yung lugar na nung nuya sinubling mebya yung gino. Nung nuka rin may kakasnawan, kaya rin na ning kasakitan. So nung lawen may tay tangamanong itabala mo mga baldugan niyang ing pibale-baleda ring mamamagkasakit, malapit lamo king kasnawan at pangasubling miye. Ating kutang, among makanano tamong danasan nung daranas tamo king kasakitan at masakit, if we are experiencing affliction king kakatamong biye, makanano tamong panandaman ing kasnawaning biye. At inyan tuturo kay katamo yung ebanghelyong yeni, ding may kakapatad. Tuturuanan da katamo, ban kanito, aranasan tamo yung kasnawan. First is we welcome Jesus. King kwentong yeni, we welcome day nga pong gino king pibalya-baleda. We welcome Jesus king kakatamong biye. Uling, potang kinumbira tayo nga pong gino, pasa lang yan tayo king kakatamong biye. Remember, ingamanong pamangumbira, ingamanong kapampangan, ni salangi. Ne? Ing munye sala, ing mamaslag sala. So potang sinalangi nga pong ginukimbeta mo, itang dating maralumdum, sasala. Itang dating masakit, maging mayan. Itang dating mabayat, ne? May kakasnawan. At ito ni siguro, yung burinang pakilala kay katamo ni nga pong ginungin, iyapin itang kumbiran tayo pa mo. Pero yung kutang, madalas ko kumbiran tayo nga pong gino, pero iwa papansinan at mabayat pa rin. Iwa papansinan, bakit bala mo la naman bigbayo? Papansin din kahit dandaman mo pa rin alam, tao, kalamba ko nasusuyot, bala ang babayat pa yung biye. Kalambat ko nasusuyo, bakit pa rin mayan yung biye? Maybe because ating problema along the way. First, kinumbira tayo nga pong gino, tinggap tayo, kayong buong puso tamot, pangatao. Pero nung maging mayaning sabla, at piling ko ting problema. Same is true, king kakatamong gospel for today. Martha was busy waiting for the Lord, was busy serving the Lord. At nang sinabi ni nga pong gino kaya, Martha, Martha, you're anxious of many things. At nang kayo we miss the best part na ning kakatamong biye, potang masyado tam busy. Potang masyado tam dakal gagawan. Potang masyado tamong dakalisipan at makalingas-ngas king kakatamong biye. Naman marok yung busy tamo, naman marok yung gagawan tamo, yung obra tamo, ban kanito yung kabiyayan tamo, sales. At burini nga pong gino'y burini nga pong gino'y sales tamo biye, burini nga pong gino'y yung mga tamo kabiyayan, burini nga pong gino'y bibebe tamong mayap. Tapos nang kayo din tao gagawan de sangkan, ing kabiyayan. Gagawan de sangkan, ing karelang obra, ban kanito, itang kinumbirada nga pong ginuking karelang biya, area pansinan, nela-tela, makiluklukan. Kaya pinking kakatamong biya, potang masyado tamong bisya, nakatamong karalamis. At makanya ning punto ni nga pong ginukang Martha, she missed the best part of the visitation because of she was anxious doing her chores for the Lord. At ngayon kayo ni Muri ning kakatangkaran na sa naldoldo. One time ating kumeto nga yaba sa aking kitang meto nga libro na Gospel According to Peanut. At imanyalong yung meto ngayon na kilwal, magbolay. Tapos sabi na kang tatang na, tatanga na, Kenis, manyalong kata. Sabi ng tatang na, busy ko, gagawang ko ini kaya para kay kayo nakana. Ining gagawang kong ni para kay future mo. Kay kinatok na naman kingawang yung anak, tara na, manyalong tanangana. Oy mo ko paguguluan na, ining hanggang kaya ganaganang iniana para keka. Kinatok na naman kingawang, tatang tara na manyalong katangana. O sabi ko na kaya nga na, gagawang ko ini para keka, lakwan mo ko, makukakyan, manyalong kay kandili mo. At kay ba't nga na anak kay sarili na, sana nga na po tandintang na, para ka na ako, masaya ko pa rin makyalong kantatang ko. At ning kayo, ito mo naman yung maging problema tamo when we are busy kimbye. We miss even itang half na ning biyeda ring anak tamo. Pote, tapansinan, dalaga ng pambahing tao.
Potay atapansinan, aliwan na landi, den nakalupanin dati. Sayang itang karelang pamandagul kasi potay mo yikit, itang tuladang magbola kaya bera ka. Tuladang magmall kaya bera ka. Tuladang manyalong kim playground kaya bera ka. Potamis mo ito. Kasi you're too busy doing your job, getting your goals. Kasi para karela naman. Sayang po, tapin datang itang aldo, itang lalaan mo para karela. May wala naman yung dakalat amis mo, itang mga santing of moments, king karelang biye. Nang kayo mo rin, makalungkot po tang atin tamong gagawan, kimbe, gagawan danday lang dingaliwan tao, lalo na ngayon yung pandemya, uling mika live streaming na mika misa na, available ning misa, king media. Nang kayo makatula, gagawan din daylan din tao, pareha na simba. Nang kayo, nan sabihan lang, kembale, makasimba na ako man. Kaya alakwan yung tindahan ko, kaya alakwan yung business ko, kaya alakwan din anak ko, kaya alakwan din apo ko. Nang kayo, bakit masakit pa rin yung biya? Etamo, may kakasnawan. Huling we don't give time to God. Nang tayo di na oras, nga pong Ginoo. Nang kaya nang kaulagay we make time for God. Kasi aning karakal, bibi nga pong Ginoo kimbiya mo, and then ikatamo pagkay tayo tanditang ka-oras. Pero yung gigisa ng tamo kay Facebook, gigisa ng tamo kay cellphone, gigisa ng tamo kay social media, mas dakalya pa. Compared katang oras sa bibiya tamo, king misa, ang pampamanga di. Siguro ban kanita lalong bumulos, lalong dagul. In grasya kimbiya tamo, we learn to make time for God. At ning kaya na namang kaulaga, we make time for our family. Kalupa na mo nitang sinabi ko nandin, anang kaulagay ito, palang sobra tamo busy, ginuko po ito, tanayapan sinan ng asawa yun, po pare nga din kay kayong asawa. So yung nakamagda ka, kin sobra mo ka busy, po talambingan na ka ng asawa mo, lab, ay makuha kay, mapagal ko, tuturan na tutod na ka. Sko, po targo mabigla kami sa naldo, aliwanay babawan ng asawa mo, liwanay ika. Po may bigla kami sa naldo, aliwanay panintunan, aliwanay ika. O kaya ning kaya alana rugong oras kay sarili daw. Nang kaya sobrang kabisi, mamo kay sobrang kabisi na kay kayo. Nang kaya rugong malulungkot ka kay may mamo, karatang mulikwan mo na yung tatabalo pa, dasal may pantatabalo pa. Nang kaya na nakalingwan na rugong pariban, manakalingwan na ng palinis sa kuko. Bakit? Anong karakalagagawan? Sometimes mo naman kaulagay, we make time for ourselves. Di lang tayong oras sa sarili tamo. Huling yung pamamiyang oras sa sarili, meto niyang maragular respeto king pangatao-tao. Nang kaya na kaulagay ito, talaga gawan excuses, dahil yung kabibisi tamo not to attend the important part na ning kakatamong biye. At nang kaya na naman kaulagay itang we make time for self-improvement. Ken church da kalinin potang dingking malambat no ken pisamban ginukoy no bisang mag-improve. Pota sinabi mong sister turuanan da kang mamasa, iya mo malambat na ako may ken pisamban 30 years na ako, bahalo ko na ngan yan. Di wow. Bahalo mo na ngam pala. Nang kay daigde pa yung pari, naila pa yung magdesisyon. Nang kay alang self-improvement, bakit mas takta mo? Kapag alang self-improvement, maranong kang mate. Ang gana kakarin. Kaya ako kay buri nga manong learned, kay nga manong English Balang pag you are learned, alanang space kay ka for improvement. So we make time for self-improvement. Hining banawas ng kadwa kay katamo ni nga pong Ginoo. Yapintang we make time for God, we make time for our families, we make time for ourselves, and we make time for self-improvement. And then katlo siguro yapin itang sabi ni nga pong Ginoo, tinod yang memili ni Maria. At iniya na milako kaya. She has chosen the better part. Balayo po tang pipilinan tayo nga pong ginuking kay katamong biye. Potang pipilinan tamo yung tuki kaya mihul making kaburyana. May tuklu karetang para sana ning Diyos. Itang hanggang kabibisi mo kapag likwan mo, tebili mo. Itang hanggang maging sumbagal kaya kaban lumapit kay nga pong Ginoo, tebili mo. Datang ingaldo nung makanano yung tebili mo, bibalik kay kang mas dakal itang tebili mo. Because when we learn to choose the best part, kikatamong biya, we learn to choose Jesus, kikatamong biya, everything will fall into place. At ning kayo iti katatakutan daretang palinapit kay nga pong ginotepasan balada magkasakit la kapag binyede ng oras na kimpisamban kay nga pong Ginoo. Edabalo, the more na mag-serve ka king kaparan tao, the more na mag-serve ka kay nga pong Ginoo, the more darakaling dakalagrasya, the more lalong maging mayan in kay ganagana. So makantini mo kalapit talaga yung Betanya, karin Jerusalem. Na potang in-invite may nga pong Ginoo. You give time for God, you give time for yourself, for your family, and for self-improvement, everything will fall into place. Amen.
Agkatanda kayo para king panalangin ning balda. Pakamalan kong kapatid ng Diyos pag nasanang magobraya ing tao kambening anti kanyang katambayan, king pamitatag, king bayong lelangan. Adwan takeya, ng ipagkalub na kay katamo intetagan, ang makaganap king obrang binyena. Karing balang panalangin ngatang makibat, ginupanwanan mo at pabanalan ing kay kaming obra. Ulitan tayo po. Ginupanwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para king banal a kapulungan ning Dios, bankapilan man etok nang king pamanaral na king maya pabalita ning kaligtasan king yato, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo at pabanalan ingke kaming obra. Para karing sablang talapagobrang Kristiyano, bandalanda king karelang obra, ing pamipatutura king metong amabye kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo't pabanalan ing kay kaming obra. Para karing siyentipiko, inhinyero at talapagobra, antimurin para karing kekatamong frontliners, numan karin. Ban mi kamalino lang panlalawe, king karelang responsibilidad magobra, papunta king bayong pamaglalang, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo at pabanalan ing kay kaming obra. Para karing sablang alang obra, agadlasanang manakit kapanintunan amunye karelang pasibayo, king makatawurang dignidad, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo't pabanalan ing kay kaming obra. Para kay katangang makatipon ngeni keti, batang atalastas king kailangan tang idawon ing kasakitan ning obra, ring kay katang gamat, kagum ning sakripisyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo't pabanalan ing kay kaming obra. Tanggapan na sana ning Dios, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na di Dona Bolos at Susan Vizda. Ring kapag nasandaring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidioceses. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatatamong meyangu nabye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19, antimurin ing meyangu bye Juana Sunga Clarin, king anibersaryo ning kayang kamatayan, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panwanan mo't pabanalan ing kay kaming obra. King katahimikan, aduan tamo po ngening kanya-kanyang kayadwanan. Ginong Diyos, pasalamat kami king kabiyaya na pigkalub mo kay kami. Kami nga nausan mo kami iban mga tabi. Kami nga nausan mo kami iban maging mayan para kay kami ing kabiyayan. Manana sana libutad da rin ing dakal lalingas-ngas kimbi. Turwanan mo kay paring may kalugar para kay ka. Turwanan mo ang ibuklat milaring pibale-bale mit pamilyami para kay ka. Turwanan mo kaming may kapanawon ban makiluklukan at makiramdam karing kay kang kaburian. Ban mamungay nga niti kimparasan mo at makapagbanal kay kami. Adwan miti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Basbasang ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na
Manalangin kay kapatid, ban kakatandawon matanggap yang arapan ng Diyos, ipang mayupayan tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Uy, paming biglalang pupuryanda ka, pauli ning kekang ligaya, kaniting kapiestanda ri Santa Maria, Santa Marta, at San Lorenzo, at San Lazaro, tanggapan mo iting kasaywan ning kaming pamanyamba, antimo ng makanano mong tinggaping karelang lugod. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tili kayo. At keka antimurin, Itasyo laring puso yung. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Punepin karapat dapat ampong matulid. Ing pasalamatan da ka kapilan man, ampong nukarin man o ipa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo naman, potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. King biera kete king yato dirinan mo king atularan mi, king pami ke sa makda karing banwa, ipagkalub mo ke kami ing karelang pamakik pagkalukuran. Kaning panalangin daw para king kekang banal akapulungan, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan, daring talapatutu, agyaganda kesanang sumulong kintagumpe, ban makapakirake karela king korona ning alang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Kristong ginumi, ulinita kamberi sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit king kekan ligaya, layong umakyabe kami alantok ng babe kapurian keka, at ngaming kakanta. Ika pinimbanal o ipa, ikang sibol ning sablang kabanalan. Ulian ditay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo, antimo, ing titipang ambon, kareting ayenbi, ban pabanalan mula at para ke kami, gawan mo lang katawan ampong daya, ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa kanitambenging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinawaning bena, kim pamaylasam pong kamatayan na, kinuwaning tinape, pe pasalamata na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinuwang na iti karing disipulo nat nga na, kuwanan niya iti ikayungan at kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king wane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti kanang disipulo na at ngana, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom pong alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo, ampom para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Inyang inigaganakan mi, o mapamakalulong ipa ang kamatayan ng pumpangasuli ng mebye, darahom niya kekaiting tinapening be ang kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, hing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sablang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong nga banal, ning metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lukod, kambe ng Francisco, ing ke kaming Papa, i Florentino ing ke kaming obispo, i Pasiano ing ke kaming obispo emerito, ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, kimpiwong kapanayan, ning pangasubling mebye, idala mula at ding sablang mayango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. King katahimikan, ganakan tala po, ring mayango tamo biyeng kamaganak. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit kimbiyeng alanganga, kambe ning Nuana Virgen Maria, ing induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuana Apostol, kambe ng Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro, kambe rin sablang banal, ang mabibiyet, kalugod-lugod keka, king kekaba ning panawon, apuryan ang pongapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pongkeya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ang pongligaya keka o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen. At ngeni bilang metong pamilya, manalangin tamo king panalangin na tiro ng Kristo. Ikabos mo kami kisablang maroko, ipang malugod mong, o ipang malugod, ipagkalub mo, ing kapayapan kim panawan mi, ban king kasopan, ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati, kim pamanalipan ing kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, impanyatang king mitnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo.
Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metungan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Idake tamo ing kapayapan kimbalang metong. Cordero ning Diyos, aminalako, king kasalanan yato. Makaluluan mo kami, makaluluan mo Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yato. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aminalako, king kasalanan yato. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ing kapayapan. Kalukurang kong kapatad, niyo ing Diyos sa makipamali kay katamo, niyo ing banal akalam ning Diyos para kim banal. Abalayan, lumapit kayo, bantanggapan lang, kambering kapurian, ampong kapasalamatan. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo'y sadsad na katamo kimbye alananga. Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire,
in everything love and serve the Lord. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Uy paming malugod, pikalubmeke kaming katawan at daya, ning kekanganak, banikabos mo kami, king karampatan na kaugnayan, kaniting lilipas sa biye. Kapamilatan ding alimbawa, ri Santa Marta, Santa Maria, as San Lazaro, susulong ing lugod mi keka, ketiking yatu, at magtamasa kami kapilanman, king pamig parangal keka, king ligaya karimbanwa, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ing ginu mantabeya ke kayo, At keka antimurin. dukoy la rin ke kayong buntok. Ginong Diyos sa malugod, antabayanan mo kami, lalong-lalo na, kaming pamilya mo nung kami kisawot busalmi. Lagi mong paganaka, ing kayang tabera ka, king sakit kapag subukan, at nanob amang daratang amabayat. Ban kanita panamdaman mi, na milapit kami, king kekang pamagligtas, at king kasnawanim bi. Adwan mi, ti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyon na kamayipain Diyos ng iba, anak, at ning banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umekayot kumbiran ing Diyos. Salamat kin Diyos. Bimbisitas, akit kang delawan, overhen kamasla, tinganggang emalen, bigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpan tayanan, niyunlat, milagnahin pa mi kalugod, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekenya abus, iligtas mo ken ikabus, ing sablang tukso at maron, ibiyem